Esas vakalaraqta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sofiya Shukurova çalışam. İyi akşamlar. Bir yıllık iş. Cumhuriyet yolbaşçısı yanındaki Kırım Tatar Halkının Şurası birinci neticelerini çıkara. Infrastruktura inkişafı Jolman köyünde yerli hakimiyet cemi, FAP ve sokaklarındaki ışıklar meselesini çözüyor. Koy hocalığı ileriley, hoş asrafcılığı nasıl inkişaf ete ve saçuf nasıl alıp barılayken. Kırım Tatar tilinde edebiyat neşirleri vasıtasının Rusya Halklar Birliği'nin inkişafı sirlevalı programı İsmail Gasprinski adına medya merkezinde kitap takdimi geçirildi. Sergey Aksionov'un avalesi boyunca iş gruppası yaratıldı. Onun yolbaşçısı olarak Kırım'ın vice-premier veziri Yevgeniy Kabanov tayinlendi. Onun resmi müracaatına binaen Kırım Cumhuriyeti teritoriyasında çok kvartiralı evler kuruculuğunda zarar görgenlerge destek çareleri akta kanun lehası işlep çıkarılacak. Хочу обратиться ко всем гражданам, гостям Крыма, кто стал участниками этого строительства, что в любом случае мы людей ни в коей мере там не оставляем один на один с теми нерадивыми застройщиками, которые допустили такие преступные действия по отношению к гражданам республики, к гражданам Российской Федерации. В любом случае пути решения будут найдены. Şimdiki vaqtda Kırım'ın cünubi yalı boyunda 1,5 binge yakın aldatılgan adam anıqlandı. Kanun bütün problemaları yaratgan obyektlerini ve zarar görgen adamlarını cedvelge koymağa yardım edecek. İnformasyon xamachevni bozdılar. Hakimiyetnin subetini eleştirdiler. Urf adetlerini ve tilini medeni yaşayışımızla birleştirdiler. Bugün Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı yanındaki Kırım Tatarlar Şurası'nın yaratılığına 1 yıl tola. İşinin neticelerini Ayşe Şulakova öğrendi. Türkiye paytaxtının merkezinde Kırım Tatarlarının coşkun haytarması. İnformasyon Kamachevnin bozuluvu. Keçken senenin dekabr ayında Kırımlı cemaatçılar Türkiye'de Kırım Tatar Medeniyeti Günleri adlı festivalde iştirak ettiler. Anda halkımızın en büyük diasporalarından biri yaşay. Kuruşev'de Yarımada'daki vaziyet ve yaşayışakta foto ve video malzemeler numayiş etildi. Biz olgan yalanlarını hakiki tarafga geçirdik. Şimdi pek çok adamlar gelecek Kırım Cumhuriyeti'nin 5 yıllığına. Bilgenime göre pek çok anlaşmalar imzalanacak ve bu anlaşmalar Kırım için pek canlı bir şey olacak, canlı hava gibi. Cumhuriyet yolbaşçısı yanında çalışacak Kırım Tatar halkının şurası 1 yıl evvelsi Kırım Müslümanlarının nevbetten tış geçirilgen kurultayında saylandı. Bu insanlarga millet işana, mında ruhiyatçılar, Kırım Tatar ziyalılar, medeniyet ve sanat erbapları, cemaatçılar ve iş adamları toplandı. Şuranın yolbaşçısı Kırım Müslümanlarının muftisi Hacı Emir Ali Ablayev oldu. Esas amacımız ve maksadımız milletimizin gereklerine, mecburiyetine, ihtiyaçlarına bakılması ve çözülmesi için o şuramız tiklengendir, seçilgendir. Yarımada sakinlerinin Kırım hakimiyetinin bağı. Reabilitasiya çareleri akta Rusya prezidentinin emiri amelge geçirilüvünde yardım gösterilüvü. Onu Kırımdaki yaşayışka geliştirilmesi. Maksadlar belgilendi, vazifeler koyuldu. 1 yıl devamında büyük iş geçirildi. Çeyrek asır devamında çözülmegen sualler ekspert topluluğunun boynuna asıldı. Hakimiyetinin subet doğurtuldu. Ogde büyük iş dura. Bizim Sovet'te görülgen mesele, bizim çıkargan neticemiz başlığımızın, Kırım'ın başlığımızın stol başına düşüyor. Oğa karap sen kabul ete özün fikrin. Şuranın epısı azaları Cumhuriyet rehberinin ştattan tış meslihatçıları oldular. İş semerli olması için 8 grupa yaratıldı. Olar Kırım Tatar halkının yaşayışında çeşit sahalarda kuratorluk yaparlar. Misal olarak Cuma Cemisi'nin kuruculuğunda baş dış hizmetçi Enver Emiracıyev biznes sahasında yolbaşçılık etti. Onun aytkanına göre Kırım'da iş alıp barmak için epısı şartlar var. Çetelden de yatırımlar kele. Kırım Tatarlar öz ihtiyaclarını amelge geçirmeleri için daha ziyade imkanlar peyda oldu. Любой крымский татарин, который есть и занимается предпринимательством, понимает, что сегодня условия для бизнеса 100 крат лучше, чем было это при Украине. Сегодня все крымские татары-предприниматели хорошо зарабатывают, нарабатывают, поэтому
Тут никто не скажет, что кого-то ущемили или не дали возможности из-за того, что он крымский татарин, ему развивать какой-то бизнес. Шуранын векиллери эр авта регионларга баралар. Бу ерлерде олар жемаат фикринин лидерлеринен көрүшелер. Урф-адеттерни, тил ве медениетимизни сакламак, кырым татар халкындан бели эрбапларынын хатырасыны эбедейлештирмек, милли аракетинин фаалжилери ве ватанымыздын имаэжилеринин адларыны белли этмек кеби суаллерни чезелер. Шуранын азалары халкымыздын яшайышында фаал иштирак этелер. Милlet бізге инанмаға башлады. Бұл бірінші адым, бұл пек мұйым. Бізге шынды пек чоқ мектуплер келе. Ve insanlar tek müracaat etmiyor, insanlar da öz fikirlerini bildirirler. Bu pek yaxşı göstergeç. Bütün meselelerin beraberlikte çözmek gerekmiz. Ve mağa göre bir yıl içinde zor olsa da biz bu maksatga eriştik. Şuranın o günde turgan büyük vazife Rusiya fezasına Kırım Tatarlarının integrasyasını tezleştirmektir. Tilimiz, urf-adetlerimiz ve medeniyetimiz akta bütün memleketimizde bilmek gerekler. Ayşe Şulakova, Alişer Алимов, Ervin Amiraliyev, Millet için. Канадада идманлар ve çıkışlar geçirilgen Kırım Arslanı 1. Ağır Divizionunun boksçı Artur Ziyadinov yarımadada master klaslar geçirilecek. Bu hafta sporçu Ruslan Balbek'nin görüşkende aytты. Mebus ise bokstaki yüksek rişkelerinin emniyetine dikkat ayırdı. Bu Kırım'ın Asiyethan nesilge semereli tesir etti. Конечно же, это хороший и яркий пример для нашей молодежи. Мы должны сделать все, чтобы его имя звучало здесь. Конечно же, чтобы его родные, близкие, его тыл был надежно защищен. И будем содействовать и помогать во всех отношениях. Kırım Tatar егіті Артур Зиядинов профессиональ боксчы. O dünyanın en güçlü 100 boksçısı cedveline kiri. Onun rekordu 8 galibedir. Mağlubiyetke ise o bir kere bile oğramadı. Ringte boksçı er vaqt milli halpaq kiyip, Bakçısaray kaytarması yanğırmasından çıxa. Futbolkasının üstünde ise onun adı yazılı ola. Böyle urbasını sporçı mebusqa da bağışladı. Познакомиться лично, мне было очень приятно познакомиться, очень приятный человек. И плюс вручить от себя небольшой презент. Это моя именная футболка, которую одевает моя команда, и я в том числе. И сувенирные перчаточки с моим автографом в знак уважения за то, что помогает популяризировать спорт. Kırım'da Polit Startup adlı leyha çalışıp başladı. Kadrlarının bağlı yaşlar leyhasını Единая Россия ferhasını işlep çıkardı. O Rusya'da 35 yaşaca faal noktadan nazarlı yaş gражданlarını seçi. Böyle şahıslar ictimai siyasi faaliyetini öz güçlerini sınay bileyler. Он выполняет две функции. Мы еще один раз говорим нашим молодым людям, что у вас есть шанс стать лучше, а с другой стороны формируем кадровый резерв, и в том числе из тех, кто действительно станет будущими депутатами. Rusya Nahliyet Polisi idarelerinin xadimleri öz 100 yıllıqını haydeteler. Yüksek neticelerge erişken zabitlerini bugün yana unvandılar. Diplomlar ve teşekkürnameler ile takdirlediler. Mevzunu muhbirlerimiz devam etti. Struktur bölük indi bir asır devamında suv, ava ve demir yol nakliyetinde hukuki nizamını gözeti. Sanada en yaxşı zabitlerini mükafatlaylar. Bugün bu imayiciler Zanaat bayramını kaydettiler. Хочу поздравить всех сотрудников Республиканской транспортной полиции с датой со дня образования органов внутренних дел на транспорте, наших ветеранов, которые передают свой бесценный опыт молодому поколению в расследовании преступлений, пожелать им крепкого здоровья и, самое главное, благополучия в семьях. İçki işler vazirliginde struktur bölügünün zabitler terkibini kayırlamak için hakimiyet vekilleri de geldiler. Bu insanlar tinçlik saklanılmasına ise koşalar. Minberden teşekkür sözleri yankıradı. Elbette böyle bayram günü yer ve oyun çıkışları da oldu. Haflı hizmet ve daimi tehlike sistem şekilde patrullik ve hukuki nizamının temini tölüvü. Bunlar hepsi nakliyet polis idaresinin xadimleri tarafından becergen işleridir. Onların esas vazifesi hava limanlarında, deniz ve demir yol vokzallarında гражданlarını korçalamaktır. Подразделение по делам совершеннолетних является одним из самых достойных, которые пресекают, выявляют, не допускают. Хочу пожелать в день столетия транспортной полиции здоровья, успехов, чтобы всегда транспортная полиция процветала на благо народа.
Polis kapitani Ayder Cemilev'nin esas vazifesi demir yol vokzалы stantsiyasında ösmürler özünü doğru alıp barmasını koz etmektir. Çeşit senelerde onlar farklı şeylerden uğraşalar. Sonki vakitte ise ösmürler trenge işilip onun taşında kezmege intilalar. У нас буквально в этом году, 4-го, в начале января, произошел случай по станции Острякова, когда двое неизвестных на момент выезда осуществили проезд на внешней стороне электропоезда с сообщением Симферополь-Соленое озеро. После чего по выезду на место были установлены взрослый и несовершеннолетний, которые осуществляли проезд на данном электропоезде. Собрали все необходимые материалы, и взрослое лицо было привлечено к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в действия, угрожающие его жизни. Akılsızlar vakit çoktur, cezalanuf çareleri da yeterli. Ösmürler için olar bir büyük için ise başka. Hatta cinayi mesuliyetlik olabilir. Böyle doğru olmayan hareketler toxtatılğanı için kanun boyunca yaşayan гражданlar rahat yaşayabilirler. Мы очень гордимся этими людьми. Они очень помогают нам жить. Они охраняют нас, наш порядок. Благодаря этим людям можно спокойно передвигаться в поезде, в автобусе, ну или в самолете также. Bugün iki zabit için da balaban bir bayramga çevirildi. Büyük güldeste, yüzük ve kayga çıkmaya tavsiye. Böyle adım herkes için beklenilmegen oldu. Böyle etip yanı Kur'an'ta tezildi. Bu ailede balalar da ana babasına bakıp böyle ağır zinaatını seçerler. Сегодня не только праздник транспортной полиции 100 лет, но и у нас с Александрой. Я решил сделать предложение при всех своих коллегах, друзьях, руководствующих составом. И для меня, конечно, сегодняшний день это просто, я не знаю, какое-то чудо. Мне кажется, это чудо ждала не только я, но и все мои и близкие, и родственники, и знакомые. Korçalamakla uğraşan insanlar bu işten hiçbir vakit reddetip olamazlar. Onlar için bu işten artkaç bir şeydir. Bu onların hayatıdır. Enver Abliziz, Ramazan Alivapov, Millet için. Mahallede yarıq peyda oldu. Jolman Meskin kompleksinde yerli hakimiyet sokakta yarıq keçirip başladı. Bu kunnu sakinler 10 yıldan beri beklediler. Ama komşu köyde sakinler yanı cami kuruluvunu bekleyler. Anda şimdi hastahane tamirlerine ve elektrik hattılar deniştiriliyor. Tafsilatlıca malumat levhamızda. Jolman koyunun Manetnay adlı masivinde sakinler için haqiqi mucize oldu. Merkezi sokağının 1 kilometrelik kısmında yol ışıkları peyda oldu. Yerli sakinler bunu 10 yıldan ziyade beklediler. Bu işlerinin fiyatı 200.000 rubleni teşkil etti. Люди от трассы идут на этот массив и поднимаются туда наверх. Там тоже проживает более 240 человек. И эта зона крайне была важна, как пешеходная, чтобы она была подсвечена. И двумя этапами. Один этап мы летом подсоединили до моста, до реки, а вторым мы там вот запустили сегодня. Люди это, понимаю, воспримут как должное, как нужное и будут этому очень рады. Gelecek sene yarıq Meskin'in episi sokaklarında olacak deyip söz beri hakimiyet vekilleri. Радость какая у нас. Принимаю. Большое спасибо. Я думаю, что будет тепло, ремонт будет хороший сделан, и мы будем все довольны. Шумхай тост тишкилятның рейсы Валентина Гайдар бойлем мухайтлықнен фельдшер абанай нұқтасы тамир етележігі ақтада сөз бере. Шымды о қазайы алдадыр. Одалар қыздырылмай, мемурлар қышының сонында электрик қыздырыжы ве бір машнауыдың бақшыш еттілер. Yerli iş adamları tıbbi noktanın fena alını bölüp 4 kabinetini tamir etmek için para topladılar. Şimdi kurucular odalardaki eski sılavını bozalar. Geçken hafta içinde kazayı binada Ahmecet rayon memuriyetinin yolbaşçısı Sergey Danez'de bulundu. O vakit memur FAP noktasını bir hafta içinde tamir edilmesi boyunca çare tapmağa söz verdi. Проговорили с главой республики. Глава республики в этом году поставил в первоочередной план установку модульного ФАПа на территории поселка Заречного. Муниципалитет уже подготовил земельные участки, подводит коммуникации, ну и, соответственно, планируем завершить эти работы в 2019 году. Но, учитывая то, что людей оставить без медицины населения нельзя, для них это было важно.
серьезно, они даже не готовы где-то в другое место ездить, потому что здесь хороший персонал и, собственно говоря, качество услуг. Ну вот за счет, скажем так, неравнодушного населения и бизнеса выполняем хотя бы первоочередные работы для того, чтобы обеспечить безопасность. Яқын ерде Крымэнерго хадимлері де çalışалар, электрик хаттыларны янылаталар, енді мұнда 3 фаза olacak. Vefap noktası 2 haftadan son öz işini başlayacak. Bu kadar elektrika yanı cemige de yetecek. Yerli Müslüman cemaati Mufti Emir Ali Ablayev'ge müracaat etti. 30 yıldan ziyade mında dini merkez kuruluvu için yer ayrılgan idi. Ama adliyevi şekilde o toprak resmileştirilmedi. Caminin yanında bazar kurmağa tırıştılar. Şimdi de bazar kurmasını devam etmeye tırışıyorlar. Afsus ki cami kuruluşu daha başlamadı. Çünkü bu yerini yerli hükümet Ukrayna zamanında vermek istemedi. Mutlaka bu Yalta Akmeçit ana yolunu çetinde mutlaka cami kurulacak деп инанамыз. 90-е годы людям было пообещано взамен этого участка альтернативный земельный участок, но, к сожалению, украинские власти не довели до конца данный вопрос. В связи с началом строительных работ на месте будущей сельскохозяйственной ярмарки, конечно, люди обеспокоились, что ярмарка строится, а где же будет мечеть. Сегодня будет предложено несколько альтернативных земельных участков, которые также находятся в шаговой доступности от данного земельного участка. Cemi kurulacak yerini koyunun memuriyeti ve Kırım Muftiyatının birlikte geçirilgen cemaat topluşumunda belgeleyecekler. Sefiye Şukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Mesken ayrılıvu, cami ve mezarlık için toprağının resmileştirilüvü, mekteplerde Kırım Tatar tilinin öğrenilüvü. Kırım Cemaat Teşkilatı Yalta şehir oğrunun vekillerinin iş görüşünü geçirdi. Cemiyet Birliğinin reisi haydetkenine göre insanların konuşup, olğan problemlerinin çözülüvünü hayırlaştıracak. Bundan da gayrı olar hakimiyet vekillerinin celp etmege de planlaştıralar. Мы вот сейчас послушали и посмотрим, как где, что можем будет там через Руслана Исмаиловича попросим, там Сергея Валерьевича при встрече. Будем озвучивать эти проблемы и вопросы, которые возникают в ходе наших вот этих вот мероприятий. Endi birkaç yıl devamında toprak damartalarının ayrılığı ve resmileştiriliği devamı mesele olarak kalmakta. Ленур Абдурахмановның sözlerine göre her bir sual şahsi şekilde öğrenili. В реестре сегодня стоит большое количество, это порядка больше 900 человек. Есть проблематика того, насколько будет, когда, потому что мы понимаем о том, что в итоге эти граждане должны получить земельные участки. Поэтому на сегодняшний день с нашей стороны системная работа проводится по проверке нахождения граждан, ну а также по инвентаризации всех тех граждан, которые вообще претендуют сегодня на получение земельных участков. Ekinlik mevsimi devam etmekte. Agrariyelerinin bizim muhbirimiz Sultan Yesi Takayeva söhbetleşti. Kuş fabrikasında 300'den ziyade tavuk var. Onlar çok katlı kvartiralarga oşağan kumeslerde yaşaylar. İstisal hanesinde belli bir araret ve dımlılık saklanıla. Çünkü kuşlarının sağlığı tamam böyle şaretlerinin bağlı. Строго соблюдена режим климат-контроля, то есть от 18 до 20 градусов обязательно. Yumurta akımı istisalının en mühim cihetidir. Kumesten mahsulat konveyerge düşe, sonra sıralana. Mında yumurtalar bakıla ve kusurlu soyları seçili. Mahsulat terazide çekili ve ölçeli. Geçken sene bu müessese modernizatsiya sebebinden devlet yardımını elde etti. Kuş asravcılık fermasında yanı donatmalar peyda oldu ve 100'den ziyade koy sakinine iş tapıldı. Endi işhane öz çiftçilerini çıkara ve sayısını arttıra. Спасибо правительству. Наше предприятие получило 5 миллионов 700 тысяч почти дотаций, но это тоже существенная поддержка наша. Произведено яиц в прошлом году 87 миллионов за прошлый год. Mahsulatın keyfiyeti yemge bağlı. Bu salge mında büyük dikkat ayrıla. Kuş aşının temelinde buğday tura. O da yerli mında östürülgen aşlık. Ama başka yem kıtadan getirildi. Сою, кукурузу, широты, жмыхи, все премиксы, даже тара, вся с материковой части России. Tarlalarda da iş devam etmekte. Şimdi endi agrariler buğday ve arpa östüreler. Bu ise 800 hektarga yakın yer. Neticede agronomlar bereket yaxşı olacağını vade eteler. Вот здесь, видите, вот раз, два, три, четыре, пять. Оно может до 7 дойти. Это каждый даст, ответвление даст колос. Bunun beraber keyfiyetli saçı da devam etmekte. Şimdi buna hava şaraitleri de uygun. Su ve sıcak yeterli derecede. В целом, то посеяно более 10 тысяч гектар.
Сегодня приступили также к бобовым, гороху. Я думаю, что есть все основания, что при той влаге, которая сегодня есть в почве, посев должен быть в короткие сроки. Главное, чтобы хозяйства имели все возможности своевременно выйти и отсеяться. Қожалықлар маден құбрелерінен тәмен етілген сачув үшін епісі шырайтлер бар. Аграрийлер берекет яқшы олмасы үшін ерші келешкенін еді еминлер. Султанис Такаева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Бар келгенін таздықлаған бір шайда бар. Бұ Қырымда крокус чечеклерінің ачқаны. Бұ чечеклерінің бойы 8 сантиметрден 30 сантиметрге же ола біле. Ярым адамызда крокуслардың 4 раз кетірмек мүмкін. Өсімлік Русия Федерациясының қызыл китабына керсетілген ве айрыжа қорчалана. Бұ чечеклер февральның сонында гүллеп башлай ве 10 күн өз зеретілеріні қуандыра. Месхебы в исламе Қырымда шариат ұқуғының темелі бойынша китап шығарылды. Нешірінің муэлифы ислам ұқуғының магистры Қырым муфтисінің муавины Айдыр Исмаилов. Китап 12 бөліктен ибарет. Оларда мескеблеріміздің манасы, мақсатлары, вазифелері ве тарихы анлатыла. Бұл нешір әнсі қырас келген сөйлерге жауап тапмаға ярдым етежек. Меселе бұл китапта пейғамберіміздің вақытында мескеблер бар адымы, яда Қырым мұсылманлары насыл мескепке уймақ кереклер кібі сөйлері де açıqlanған. Біз шуну аңламақ керекміз ки, мәселе намаз қылсақ, біз ханефи олған Қырым татарлар, Қырымда ханефидір, біз бұл мезхебімізге көре намаз қыламыз. Ораза тұтсақ, біз бұл мезхебке көре ораза тұтамыз. Онан соң никахларымыз, женазе намазларымыз, дуаларымыз, епсі шу мезхебімізге көре ола. Ама инсанлар бұның ферқында дегіл. О айры бір мәселе. Ама бізде орф адетіміз де бұл мезхеплерге көре шекілленген. Ама бізде дин тәсілі олмағаны үшін біз оның темеліні пек білмейміз. Ама яваш-яваш біз оны әпсіні оғредмек керекміз. Байрам мұйты татлы зияфетлер халық артистлерінің чықшылары. Туфған тілдерде әдебият нешірлері вастасының Русия халықлар бірлігінің инкишафы. Адлы лейхасы черчевесінде Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінде китаплар тақдимы кечірілді. Байрамда бізім телевизион тақымымызда болынды. Қарай халқының қадиме әдетлерінден бұры келген мұсафірлеріні татлылықларнен қаршыламақтар. Бұл әдет бүгінгі күнге же сақланып қалғандар. Бүгін бізде ақиқатенде парлақ вақиғам. Чүнки біз Тамара Ормели адына рисалені тақдим етеміз. Себеп шунда ки бұл нешірде қарар халқының шанлы қызы ақында тариф етілмектен ғайры милли киімлер, архив мальземелері, фотуресімлер тақдим етілген. Бұл весиқалар сонра музейлерде сақланacak. Тақдимнаме кеті шатанда Эмрисалиемде қарай халқының ер-елық тақвимы көстерілді. Мы очень рады. Біз бұл рисалені тақдим еткенімізге пек қуанамыз. Чүнки Қырым қарайлары кебі сайысы аз олған халық үшін бұл пек мұйым. Шымды біздер аз қалдық. Біз бұл ақта малюматны рағбетлештірмек керекміз. Тақдимнаме қарай ерлары алтында кечірілді. Милихур ескі чың ве манилеріні тақдим етті. Ең кішкенелер есе атта ойынға тұштылар. Бүгінгі күнде қарай халқы ғайып ола біле. Тамам шунын үшін олар өз медениетіні ве өзгүнлігіні сақлап қалмаға тырышалар. Крымско-карымский язык нуждается в государственной поддержке. Керчектен де Қырым қарай тілі девлет дестегіне мұқтач. Бұл серек тіл. Туған тілде лаф еткенлер пек аз қалды. Евде біз толусынен ана тілімізде құнышаймыз. Амма қысмет олса кебі ибарелеріні сық қоланамыз. Қырым татарларда да бойлы ибаре олғаны ақта білем. Біздің тілдеріміз пек ошай. Оның үшін біз бір-бірімізді аңлай білеміз. Қырым қарайлары мұқтариетінің тешкілетшілары вереслер айтқанларына көре бойлы рисале ағымда кесенеге планлаштырылған іштің тек күчік бір қысмадар. Китапларны сақламақ керекміз, чүнки оларда бозым тарихымыз сақланыла. Фатиме Сейдаметова, Сибиля Меметова, Алишер Алимов, Милет үшін. Ғалебеден бір адымда тоқталмақ. Бақчысарайның Қызылташ тақымы Қырым Федераль бірлігінің ачық қышылық кубогының финалына чықып оламады. Қырмызылы-беязлы яры финал севесінде молодежная койының Қырым Теплица тақымына ютқыздылар. Лейхамызда тавсилатлы малюмат. Бақчысарайлылар матчыны бірінші даққалардан көтеренке рухнен башладылар. Тешебюсны бірден ось әлеріне алдылар. Уджум этаже әрекетлерде фаал ойын ве мына илк хафлы даққалар.
Муэлиф Алексей Каштанов гол урмага имкан олмады. Крым теплица есе ось фурсатынын кулланды. Бақчы сарайлыларының голкипері топны уджум этажыр ақыпның аяқларына йолады. Бір саниеден сон таблода 1-0. Қызылташ артта қалды ве кубоктан чықты. Может быть, команда соперников больше настраивалась, наверное, больше мы как бы, там не скажу, что мы создавали, что в те моменты, что в свои ворота создавали моменты. На обрезок, вот, говорю, там вратарь обрезался, получили гол, ну, который не обязательный, там, я говорю, как бы, ну, какой-то нонсенс просто. Мы создаем и туда, и сюда, получается, пропускаем постоянно себе. Стадион капламасының кейфиеті де менфиті сыретті. Ойынчыларының аяқлары тайды, топ жойылды. Қызылташ тақымының капитаны Игорь Буряк бұл юткызғанымыздың себеплерінден бірі олды деп қайдеті. Нам помешало забить хотя бы один гол, нам этого не хватило. Судя по игре, в принципе, они неплохо начали, и выход 1 в 1 не забили. Потом сами себе привезли, но я не могу команду упрекнуть. Команда даже на таком поле тяжелом, вы знаете, старалась играть в футбол. Нетижеде молодежная койының Крым теплица тақымы Крым федераль бірлігінің кубогына чықты. Анда оларны енді Ахмеджетлі Таврия беклей. Қызылташ есе Тунчы мүкафаты оғырында Севастополь футбол клубынен ярышачақ. Біз сізлеріні әркун Қырымның ән актуаль хаберлерінен таныш етеміз. Егер сізні бірді-бір меселер атсызласа, яда іштемай жеттен мұйым решмелеріні солса, біздің қызметімізге хабер етіңіз. Телефон номерімізні ве электрон адресімізні экранларында көресіңіз. Бүгінге бұл әпсі хаберлерді Милет телеканалдан айырылмаңыз. Қайырлы ақшамлар.